Kei konei mātou ki tāmaki makaurau, mo tēnei o ngā huihuinga o WIPCE te ingoa. WIPCE is Indigenous excellence. Te kaupapa o tēnei huihuinga ko te mātauranga. Nō reira, kua tae mai ngā iwi take ki te toa i o rātou ake kōrero, kia whāriki hia e rā o ngā kōrero, kia whai pai ngā tātou katoa o ngā iwi take o te ao. Aloha mai kākau, o Leinani Lozi, ko Uinoa, noho ao I Hilo, no Waimanalo mai ao. Ko tū maunga, ko tū whenua, ko tū tangata I a taranaki iwi me Ngāti Maniapoto tēnei e tūnei, e mihi ake nei ki a koe. He tauira hau, no te whare wānanga o Wikitoria, e whai ana I te tau kairangi. Skuktash wasa jamoy aniap jugi Dr. Jasawar Mom Sarvantrap Wak Jukshan Thanat Tham Juwarga. Ainji matsasanama ye gunda iche dakwa kaladan kohjan iche ayero uninje ye inda sidla shon dakunje ye inda sidla ayero ayedan ye inda sidla dakunje ayekka dadanke juso than konjeke ayekka utsan nanji ra kanu dandu. He nui ngā rangatahi, he nui hoki ngā kōrero, ahakoa he rangatahi, he pāke, he kaumātua, ko te mea nui ko ngā kōrero, te kapu I e rā kōrero, te waka mai uki I e rā kōrero. When we can gather together and realize that we are strong and that we have this community to support each other, then we are powerful and we can make tremendous change. Te whakarongo ki o rātou kōrero, te whakarongo te kite I o rātou rautaki, kia tutuki pai rātou I o rātou ake whainga, koira te mea nui kia hau, kia kapo I e rā akoranga, kia whai tētai rautaki I roto I tō ake ao, kia tutuki pai koe I o whainga. Kei te whakaaro au ki tōku ake whānau, ki tōku ake iwi, me te nui o ngā kōrero, kua kōrero hia I tēnei o ngā huihuinga, me pēhia te waka mai I e rā kōrero I roto I tōku ake ao. Nan kai ukukinya ke chien naku che shanaha ayekka now ye slogan ye jusothan dutu ke ayekka ukinher chesula che ayekka ju uha shothan ayekka ukinher neji danke ye dakunje na tu o ke ayekka nanji atlo ayekka ayet nanje ke nantan kwadling ke ayekka uha chi shothan ayero na tu o ye junji ke ayetan kwaga tujo sothan ayero shothan ra kinger ra. This conference is showing that no matter how old you are, the resiliency of our people and the decolonization of so much of our histories and how we have changed that narrative and the work that we're doing today and how we're coming together in our different nations, tribes, communities to show that. Kua nui rawa atu ngā hua kua puta mai I tēnei huihuinga, ko te paenga ki au, ko te kite I ngā āuatanga katoa o ia āhuria, ko ngā āhuatanga ōrite ki mātou ko ngā Māori, Aotearoa ngā rerekētanga, ko te mea tino miharo ki au, ahakoa ngā pēhitanga, ahakoa ngā uauatanga, kei mua tonu I te aroaro, ka tā e tātou katoa, te whai oranga, ahakoa te aha, te whakamana I e rā mea, ko te tino rangatiratanga me te mana motuhake I o mātou ake horopaki I o mātou ake ao.